Gospodin Kolakušić, izvolite. Poštovani kolege, dragi građani, lockdown i PCR testovi uz neviđenu kampanju straha što su doveli? Doveli su do toga da su građani izgubili slobodu, izgubili su pravo na kretanje, izgubili su pravo na rad, zabranjuje se rad određenim građanima, izgubljeni su milijuni radnih mjesta. Uvođenje PCR testova kao metode utvrđivanja bolesti iz uzroka smrti je zločin protiv čovječanstva. To je zločin protiv svakog čovjeka osobno. U povijesti su Ujedinjene države pobijedile nacizam i fašizam. Sada novi nacizam koji raste i kojemu nitko ne želi stati na kraj u ime država, stati će na kraj slobodni građani. Vrijeme je da slobodni građani se udruže i kažu dosta. Želimo istinu, dosta laži, dosta straha. Nekada su se ratovi vodili oružjem, sada će se voditi istinom. Hvala.